Usamla Sandi Sotonu President ke North Eastern Hill University Students Union Nihusu ubala syakam haka step jong ka arpu pratrik uyayong araja arpusan ulaong bagi jing keno da u Dr. Alok Singh unong hikai subjek Hindi ha University kadai tang ke Jingpharep bat let Thok Suda. Kini ke jingkran usamla Sandi kadai kat bau dangsa elam haki bor pulet hadian balawan pai na ke jingsatian bishar hayeng Kashari District but Session Judge East Khasi Hills ha Shillong haka Port Janmid. Kumban syukudau bahaka ijahar Dr. Alok Singh haka arpusan tarik uyayong araja arpusan ulaong bahaka janmit jongka arpusau tarik uyayong araja arpusan kekenhun kisamla haka jingalam usamla Sandi Sortun kalau wan ban syo yu kat bau dang trekam haka mrajong u. Kumta ki pulet kilakyam yu samla Sandi batian bishar yu haka por janmit haka baka yen kasari kala rai pengat judicial custody yu nyosngi. Usamla Sandi ulaong baka Jingpharep kadai tang kebuj bau Profesor Prabha Shankar Shukla unyo Rungbiang ha University kum u Vice Chancellor. Macam perang! Keluar kali! Macam perang! Keluar kali! Macam perang! Keluar kali! Sini lah betul ini. Mau juga nak dengan sisa ni. Kita sudah gini berkat. Tolong nyok kelas yang ini. Lele kim sok tak. Nongwei itu Nongwei kon le. Ini jelas jadi. Ini berkat kita gini le. Thok ka jung kita. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.